reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane aho muri hose hagiye hatandukanye. Tubasuhuze twizera ko muri amahoro cyane. Aya masaha hano kuri TV7 Rwanda tugiye kubagezaho amakuru atandukanye. Ni amakuru yiriwe avugwa hose mugomba kuba mwamenya aya masaha. Ni amakuru kandi tugiye kwibanda ku bacanshuro. Abo bacanshuro bimeze bite? Ibyiriwe bivugwa kuri aba bacanshuro. Ni abacanshuro baturutse muri Colombia aho bakoranaga na Blackwater y'abanyamerika. Aba bacanshuro rero bageze muri Congo aho ubona FARDC bahawe misiyo yo kwigarurira umujyi wa Goma na Bukavu. Murabizi ko umutwe wa M23 wamaze kuba wigarurira aha hantu, ariko aba bacanshuro bakorana na Blackwater y'abanyamerika baje kuba bisunga kuri FARDC kugira ngo babe bakura M23 mu bice yagiye ifata. Abo bacanshuro hamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize bafashijwe n'indege kuva Kisangani n'ikindu berekeza Ikeremi ni mu ntara ya Tanganyika. Ubwo rero ku munsi w'ejo abo n'ingabo za FARDC rwose bahaba bafashije kuba bajya mu ndege bagera mu ntara yitwa Tanganyika mu gace kitwa Karemi. Ubwo aba bacanshuro bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Karemi bahise berekeza mu mujyi wa Uvira urinzwe bikomeye cyane magingo aya ngaya. Uyu mujyi wa Uvira urarinzwe bikomeye. Aba rero ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Karemi bahise berekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Bitaganyijwe ko iyi Uvira ariho bazahurira n'izindi ngabo za FARDC n'iz'u Burundi mu mitwe yose ya Wazalendo maze banoza umugambi wo kongera kwigarurira imijyi ya Bukavu na Goma. Nkuko mubyumva murumva ko aba bacanshuro ba Blackwater y'abanyamerika nibo basanzwe bakorana. Bo barateganya kuba muri iyi Uvira berekejemo ariho bashobora kuzahurira n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yose yahariya nka Wazalendo kugira ngo babe banoza uyu mugambi wo kongera gufata ibice bya Bukavu na Goma uyu munsi bifitwe n'umutwe wa M23. Ihuriro kandi AFC M23 rwo rivuga ko ritegereje ibiganiro bya Doha muri Qatar. Ni mu gihe Perezida Felix naho ihuriro AFC M23 ryo rivuga ko ritegereje ibiganiro bya Doha muri Qatar. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi we akomeje kugaragara nk'udashyigikiye inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira iyi Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko aba bacanshuro baturutse muri Colombia bageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare na Den Eric Prince binyuze mu kigo cya Blackwater cyasinyanye amasezerano i Kinshasa. Aba bahoze kandi mu gisirikare cya Colombia bamaze kwigarurira isoko mpuzamahanga ry'abacanshuro aho bajyanwa mu mirwano cyangwa mu kurinda abacuruzi ruharwa b'ibiyobyabwenge. Kuva mu mwaka w'2000 abacanshuro bamaze koherezwa mu ntambara hirya no hino ku isi, cyane cyane mu burasirazuba, Yemen, Libya, Somalia na Afghanistan. Muri Afurika bivuga ko aba bacanshuro b'abanyakolombia barimo kurwana muri Sudani aho abarenga 300 bafatanya n'ingabo za RSF. Binjiye kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera za Mutarama mu mwaka wa 2025. Abacanshuro baturutse muri Romania barwanaga ku ruhande rwa Kongo banyuze mu Rwanda bava i Goma nyuma yo gusabirwa inzira
na umutwe wa M23. Abo bacancuro umutwe wa LALEF muri Romania bafatanyaga na FARDC mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu mwaka wa 2022 nyuma yuko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma utsinze FARDC nabo bari bafitanyije. Aba bacancuro bishikirije MONUSCO maze basabirwa inzira baza kuba abasubizwa iwabo. Amakuru avuga ko aba banya-Colombia biyambajwe na Felix Antoine Tshisekedi perezida w'igihugu cya Congo bazajya bahembwa amadolari arenga 15,000 buri kwezi mu gihe abasirikare ba FARDC bahembwa inica anikize. Amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye n'intambara abuza ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara iyo ariyo yose. Rero aba bacancuro numva ko bamaze kugira muri Repubulika iharanira demokarasi ko kugira ngo bafatanye n'umutwe w'abazarendo ndetse na FARDC izakurikirana ibikorwa byose uko bikorwa, ndetse wumvise ko bavuga ko no muri ziriya nama za ya joint committee bazajya batashe militaire babo bashobora kwitabira ziriya nama nk'indorerezi. Bivuze ngo bazitabira inama bamenye ibivugirwamo batange raporo kwa ba boss babo bajye bakurikirana ibintu byose uko bigenda. Hanyuma rero ikijyanye kera n'umwana nigeze gufata na mugenzi wanjye tuvukana sinzi niba byibuka tuvanga isosi y'ubunyobwa n'iyinyama. Noneho petit frère mukanya gatabarariza ati uransubiza isosi yaje. arahari muri umuntu wanjye sinzi yari twese twari abana ariko icyo nibuka ntabwo byashobotse ko mbona isosi yanjye y'ubunyobwa cyangwa ko nabasuboniye y'inyama. Ibi bintu rero kumbwira ngo ugiye gusenya FDLR kandi iri muri FARDC. FDLR imaze imyaka myinshi hariya. Uyu munsi tuganira twakomeje kuvuga FDLR nk'ikibazo cya ideology. Uzi ko hari izindi za operation kuko ikintu gitangaje aya masezerano uretse niveau d'engagement na ya niveau de pression nakubwiki. Sibyo? Igitutu ni igitutu kiri hejuru kubera ko ari Amerika, sibyo? No gutinya ngo ibi bintu tutabikoze ingaruka zabizi, ariko uzi ko hari za operation ngiye kukwibutsa zigeze kuba des opérations conjointes. Uzi ko yigeze kuba izitwa za Sokora, higeze kuba za Umoja Wetu, higeze kuba izitwa Kimya. Izo zose nizo ingabo z'u Rwanda RDF zafatanyaga na leta ya Kongo mu guhashya FDLR. Ariko wakwibaza ngo nyuma ya ziriya operation icyakurikiyeho FDLR yindi yavuye yongeye kwemereje ivuye hehe? Donc nukuvuga yuko nkuko wabivuze urazavuga ko itari yarasenywe n'ubundi. Uya none se yagiye nayasenywe kuko idasenywa. None se uyu munsi FDLR hari uyu munsi niyo abavutse nyuma. Erego uyu munsi umuntu azigira umupagasi yiyambike ajye gucukura muri mine kandi ari umusirikare, kuko uyu munsi abantu bavukiye muri Kongo ntabwo uyu munsi bafite imyaka abavukiye muri Kongo uyu munsi bafite imyaka 30. Uyu munsi nta muntu n'umwe ubazi uretse Kongo. Bavuga Maringara, sibyo? Kandi abahutu bavuye aha mu Rwanda nabo muri Kongo bose barasa. Hanyuma ni kimwe nuko na bya bindi njye numva bavuga ngo uzatandukanya abatutsi b'Imasisi nabo mu Bigogo. Ejo bundi twasuye inkambi ya Kiziba hariya muri Kibuye. Turaza kugera kuri component yo gucyura impunzi. Reka DRC izahagarara ivuga iti aba bantu baje n'infiltration RDF ni RDF ije muri Kongo bose babange kandi bakomoka muri Kongo. Abantu bafite imyaka 30 bavukiye Kiziba. Iriya nkambi hari kuva muri 1996. N'uyu nguyu ukurikirana amakuru, n'uyu vice gouverneur uyu wavuye muri Canada, Manzi Wiringarambe. Yes. Ngira ngo nawe yagiye muri Canada avuye hariya muri iriya nkambi hariya. Donc niba amakuru mfite ndumva amakuru mfite ariyo. Donc bivuze iki rero? Bivuze yuko bizagorana uyu munsi ni nk'ibi ngibi uraza kugera ku bintu kuko nahoze ndeba muri aya masezerano FDLR kuko yavuzwe inshuro zirenga 40. Uze kubara ahantu handitse FDLR plus de 40 fois. Urebe inshuro iryo jambo FDLR rigaruka. Nuko FDLR ari ikibazo. Hanyuma ikindi none ubwo urimo ntiwemeranya na Gaseminari. Gaseminari amaze kutubwira ko birashoboka kurandura FDLR
no urashaka kuvuga ko bidakunda. hari icyo nkubwira nakubwiye ikintu nise ngo ni niveau d'engagement na political will n'ubushake bwa politike, kubera ko FDLR FRDC na leta ya Kongo barabazi, baza aho bari, nibo babaha intwaro, nibo bakorana nabo. Ni ukuvuga ko leta ya Kongo iramutse ifite ubwo bushake yabikora. Ubwo nagendera mu rugero duhaye rwa ya masosi abiri yivanze. Yes. Ubwo kuyavangura haracyari amahirwe ko bishobora gukunda. Oya, ubu ngubu kuko byo muri Kongo bo babikura, kuko bo bazi ngo umuntu, bazi ngo FRDC ninde, bazi ngo FDLR ninde. Imvangira cyari heterogene ntiraba homogene. Hanyuma rero ubwo unjyanye mu bindi, ariko ikigaragara cyo icyo nshaka kukubwira nuko muri Kongo kugira ngo tuzavuge ngo FDLR bayiranduye, kuko ubu ngubu ikintu urimo kureba ayo masezerano regani ni ikibazo. Wibuke ko mu kwezi kwa gatatu 2010 ako mwatangiye mutuvuga ko amasezerano ari igisubizo. Oya, no, amasezerano yarasinywe, turanabyemera n'intambwe nk'uko Metere Gasominari yabivuze. Ariko ikintu cyitwa ubushake bwa politike bwo kuyashyira mu bikorwa, sibyo ubushake bwa politike, kuko nibyo nkubwiye. Reka tubanze dusesengure ibiyakubiyemo mbere yuko tujya noneho kuri implementation. Tubanze dufasha abakurikiye ikiganiro ngo what is the content, kwanza harimo iki ni iki gishya, kuko hari abantu bavuga ko nta gishya kirimo. Radislas, wowe ni iki gishya wabonye mu buryo bwa rusange, tutaragenda ingingo ku yindi, ni iki gishya ubona? Reka kuvuga ko nta gishya kirimo byaba ari ugutesha agaciro abantu bagiye mu biganiro, byaba ari no gutesha agaciro ababisinye. Aya masezerano nibura ikibazo cya Kongo n'u Rwanda kuva cyatangira, nibura nyuma jenoside yakorewe Abatutsi nari mpari kandi nari mukuru, nabashije kugenda mbikurikirana n'uburyo bwo gushaka ibisubizo bwageragejwe bwose, nibura mu buryo bumwe cyangwa ubundi nagiye ngira ukuntu mbimenya. Ndetse n'izingiro kuvuga ngo FDLR ivuka n'inyandiko remezo zashinze uriya mutwe wa FDLR mu nkambi y'Imugunga, inama ziyoborwa na General Major Bizimungu Agustin wayoboraga XFAR, ibyo byose birahari mu rukiko rwa Arusha, baje kubigaragaza, ndetse na za archive zimwe twaje kuzibona turazifite. Icyo nashaka kugarukaho rero nuko tudashobora kuvuga yuko nta gishya kiri muri aya masezerano, kubera yuko icyabaye ni ikintu ubwacyo gishya mu mateka. Buriya kuvuga ngo ni igishya, dushobora kuvuga ngo FDLR bavuga ni ibisanzwe, Kongo ivugwa, u Rwanda ruvugwa ni ibisanzwe, ariko hari ibintu bikubiyemo bishyashya. Urugero, icya mbere, leta ya Kongo nigeze kubivugaho, yakunze kuvuga yuko FDLR idahari, ikanavuga ngo niba hari abahari u Rwanda ruzaberekane hanyuma babirwanye. Ubu leta yo Kongo ubwayo yiyemeje kurandura FDLR n'indi mitwe yishamikiyeho. Icyo ngicyo gikuye amasezerano yasinywe n'ibihugu byombi. Icya kabiri kirimo, ndongera kubigarukaho, nacyo nabonye gishyashya tutakwirengagiza, nuko leta ya Kongo yiyemeje noneho gufatanya n'u Rwanda mu kurwanya FDLR. Icyo ngicyo nacyo gikuye muri aya masezerano. Icya gatatu tutakwirengagiza nuko mu bihe binyuranye ibihugu binyuranye byakunze kuvuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Navuze yuko muri aya masezerano nta na hamwe bigaragara ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo zizavayo. Hari intambara yenda irimo kugaragara muri interpretation mu buryo bwo kubisobanura. Bamwe bakavuga ngo ijambo disengagement cyangwa se desengagement ngo biravuga ko u Rwanda ruzavana abasirikare muri Kongo. Ariko bavuze ngo desengagement no kuvuga ngo ingabo zizava mu birindiro. Ntabwo bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda zizava mu birindiro, no kuvuga ngo bishobora kuba ari na FARDC ubwo izava mu birindiro. Icyo ni ikintu nacyo kiri aho ngaho, kirimo no guteza yenda kudahuza mu buryo bwo gusobanura amasezerano. Ariko hari ikindi kintu gikomeye. Perezida Tshisekedi mu bihe binyuranye yakunze kuvuga ngo nta na rimwe igihe njyewe nzaba ndi perezida wa Kongo, nta na rimwe nzicana mu 2023 imbere ngo turaganira. Muri aya masezerano harimo ingingo yihariye noneho ivuga yuko leta ya Kongo nayo mu 2023 bagiye mu biganiro, banashyiramo ingingo yihariye ikomeye ivuga yuko bizava mu biganiro bya leta ya Kongo nayo mu 2023 bizaza bikiyongera kuri aya masezerano.
ni ukuvuga ngo ntabwo bakigize ikintu gitandukanye n'aya masezerano, bemeye ko byanze bikunze ibyo biganiro bigomba kuba kandi bakabigeza ku ndunduro, ibivuyemo nabyo bikaza kwiyongera kuri aya masezerano. ariko ni iki cy'ingenzi Kongo yo ivuga kuri aya masezerano? Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Therese Kaikwamba Wagner amaze gushyira umukono kuri aya masezerano i Washington, nawe hari icyo yavuze imbere ya mugenzi w'u Rwanda ndetse n'imbere ya Michael Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Hamwe n'aya masezerano y'amahoro dufunguye igice gishya kitari gusa ku kwiyemeza ahubwo n'ubushake mu kubishyira mu bikorwa. Mu gusinya aya masezerano twabonye ukuri kuko amahoro ari amahitamo, ariko ari n'inshingano zijyanye no kubaha amategeko mpuzamahanga, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubwubahane bw'ubusugire bw'ibihugu. Ababibabariyemo baduhanze amaso, biteze ko aya masezerano yubahirizwa, cyane ko aya masezerano anubakiye ku ngufu za benshi. Madame Therese Kaikwamba, twari tumaze umwanya munini tuvuga ngo inshingano ku ruhande rwa Kongo bijyanye n'amasezerano ibiyakubiyemo, ariko tugomba no kugaruka ku bireba u Rwanda, nabyo abantu bakeneye kumva. Maître Gasominare, ni izihe ngingo z'ingenzi zihariye zihatse byinshi muri aya masezerano ko wayanyujijemo amaso? Murakoze. Icya mbere, nk'uko amasezerano ateye, ibihugu byombi byumvikanyeho ni ukubaha ubusugire bw'ibihugu byombi. Icyo ni kimwe. Mu kubaha ubusugire harimo kwirinda ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gutuma habaho gushyamirana hagati y'impande zombi. Ikindi batinzeho, bagarutseho, ni uko ibihugu byombi byafashe icyo nakwita engagement y'uko nta gushyigikira abantu bitwaje intwaro, ibyo bise non-state armed groups. Ubwo ni ku mpande zombi, kuko abo bantu bitwaje intwaro barahari mu burasirazuba bwa Kongo. Hari imitwe irenga 200, nubwo leta ya Kongo yahisemo kuvuga umwe wonyine ikirengagiza iyo yindi yose. Ariko muri aya masezerano byagaragara ko ibihugu byombi, impande zasinye amasezerano, zemeranyije yuko habaho guhagarika. None se turebye situation ihari, yego, nyine ibyo bivuze iki? Icyo bivuze ni uko mu by'ukuri, reka yenda ntangira kuvuga aya masezerano akomoka ku kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Ni ukuvuga ngo icyo kibazo cyari ikihe? Ni uko ibihugu byombi byarebanaga y'ingwe bifite n'ibyo bishinjanye. Kongo igashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya, ubu ngubu ugenzura igice kinini cy'uburasirazuba, intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. U Rwanda narwo rukashinja Kongo gufasha umutwe wa FDLR ndetse no gushaka kuwushyigikira kugira ngo ukureho ubutegetsi buri mu Rwanda. Iyo niryo pfundo ry'ikibazo. Bivamo no mu gishakira igisubizo rero kwari ugukemura ibyo bibazo bihari, kuko niho bahera. Ubwo iyo ngingo rero iravubuza buri ruhande gushyigikira umutwe witwaje intwaro urwanya umwe muri urundi ruhande. Ubwo ibyo birareba ibihugu byombi. Ibyo birareba ibihugu byombi. Ibyo birareba ibihugu byombi kuko ntabwo ari one way. Ntabwo ari one way. Ni ukuvuga ngo bumvikanye icyo bita ubusugire bw'ibihugu byombi. Ubusugire bwa Kongo n'ubusugire bw'u Rwanda.